Што мислиш за реконструкцијата на повеќе згради во Скопје, за проектот Скопје 2014, за стилот кој што го нарекуваме неокласицизам или барок? Moje mišljenje je da je to gotovo sublimacija svega što je loše u ovom trenutku u svetu. Mislim da je bitno razumeti da nije Skoplje jedino koje izmišlja neku prošlost i gde neka politička elita izmišlja neku prošlost ne bi li na neki način ubedila narod da je neka vrsta druge hijerarhije potrebna i trenutno se u Berlinu rekonstruiše barokni zamak na mestu gde je nekada bio parlament istočne Nemačke, istočnog Berlina. U centru Frankfurta su porušili zgradu iz 70. godina, modernističku, koja je bila otvorena zgrada javne namene i rekonstruišu neku njihovu verziju srednjevekovnog centra. Ali ono što se ovde dešava je nekako najradikalnije i razumevanje onog šta je sve pogrešno u tome što se dešava u Skoplju u stvari može da pomogne da se razume ne samo situacija u Makedoniji, nego uopšte i situacija u Evropi. To je jedan od razloga zbog čega smo mi doveli studente ovde, da nekako ovde, gledajući šta se dešava ovde, u stvari počnu da razmišljaju o sredinama u kojima one žive, što su uglavnom Nemačka, Švajcarska. Ali ono što meni najviše smeta oko Skoplja 2014. je ta neverovatna količina javnog novca koji se potpuno netransparentno troši, bez ikakvog uticaja građana, na objekte koji u stvari neki od njih uopšte nisu potrebni. I mi smo juče bili u starom arheološkom muzeju koji je sada prazan zbog toga što postoji novi arheološki muzej. Situacija u Makedoniji je takva da postoji mnogo drugih stvari koje su bitne i da treba gledati u budućnost. Ovo gledanje i izmišljanje neke prošlosti, to nikome ne može da bude, osim jako uskoj političkoj eliti, gde onda arhitektura u stvari je iskorišćena isključivo za korist jedne jako male političke elite, gde se u stvari pravi neka noćna mora, kolaža raznih stvari koje u stvari prave neku dimnu zavesu oko toga da ljudi u stvari ne mogu da se bave time čime bi trebalo da se bave, a to je da su sve siromašniji, da su razlike u društvu sve veće i zbog toga je bitno u stvari da postoji kao studentski protesti i da postoji na neki način odgovor koji je među ostalog i odgovor koji koristi prostore kao što je univerzitet i prostore koji su zamišljeni kao prostori za ljude i za korišćenje, za susret. Jer ovaj Skoplje 2014 je u stvari nije za ljude. To nije mesto na kome će se ljudi susresti, to nije mesto gde će se mladi okupiti, to je u stvari projekat koji više govori za koga to više nije, a ne za koga je. Бидејќи го читате светот преку вашиот факултет, дали податоците, информациите за Скопје и промената на урбанистичките простори овде допираат до остатокот од светот, до архитектонската фела, надвор од Балканот? Pa da, evo ja sam juče dobila mail u kome me zovu na neku konferenciju u Londonu i odgovorila sam kratko. Da, doći ću, ali pisat ću malo kasnije, trenutno sam u Skoplju i taj profesor arhitekture u Londonu mi je odgovorio ja, baš me interesuje, baš želim baš da čujem mišljenje o tome šta se to tamo dešava. U Beogradu je u oktobru na oktobarskom salonu savremene umetnosti jedan nemački arhitekta između ostalog držao predavanje u kome je pokušao da da svoju interpretaciju šta se dešava u Skoplju, ali je to takođe i povezao sa upravo tom rekonstrukcijom u Frankfurtu. Tako da... Tие ставови, тие интерпретации?
Pa uglavnom je neverica da je tako nešto moguće. Skoplje, takođe je neverica da vladajuća elita nije u stanju da prepozna, to jest, u stvari, namerno briše socijalističko nasleđe koje je prepoznato u svetu kao jako kvalitetno, ne samo zbog svoje biti u tome da je kroz nju tu težnja za grad jednakosti napravljena, nego da se briše i u stvari to socijalistički Skoplje koje je bilo i koje je simbol solidarnosti celog sveta prema Skoplju posle zemljotresa, a i takođe da neki od tih objekata koji sada su narušeni zauvek, ne samo da su, ako im se promeni fasada, već ako se sagrade zgrade oko njih, oni potpuno gube smisao, su neki od nepoznatih dragulja arhitekture 70. i 80. I upravo zbog toga smo mi doveli studente i ovo je 3. ili 4. put da samo iz Ciriha studenti arhitekture dolaze u Skoplje u poslednjih 4-5 godina. A ta brzina kojom se, i u stvari, ono što je najšokantnije je ta brzina. Ja sam bila prethodni put u septembru 2014. u Skoplju, pre toga sam bila 2010. Ja u stvari potpuno ne mogu da verujem koja je brzina kojom se grad menja. Што за ГТЦ, можеш да ми кажеш само твое мислење за сегашната форма на ГТЦ? Како го доживуваш? Ja sam prvi put u Skoplju bila 1990. sa 10 godina i meni je GTC bilo nešto najneverovatnije što sam videla. Ta neka konstantna igra u kome vi stalno ne znate, bilo je jako toplo, ali je moglo da se koristi. U stvari nikad ne znate da li ste unutra ili van i to. I mislim da je to jedan od potpuno inovativnih objekata tog tipa u jugoslovenskoj arhitekturi, u svetskim razmenama takođe, i da ima prostorni kvalitet upravo u tome što je nekako gotovo ga koristite ga, gotovo ga ne primećujete. I to je gotovo jedno od, po meni to je jedno od esencija Skoplja i tog nekog odnosa prema prostoru i odnosu prema životu koji... Mislim, ideja da se stavi barokna fasada na ovo je da se zatvori u stvari. To je u stvari ideja da taj protočni prostor koji pripada svima odjednom postane obeležen samo za neki. Da mu se odzeme suštiната, faktički. Zbog toga što GTC nije samo pitanje kupovine, to je mesto susreta. I to je mesto koje omogućava da dođete i da sedite i da ga koristite po obodima bez toga da morate da platite. Ono što nama se javni prostor sve više i više oduzima time, ne samo time što se okupira zgradama koje nisu planirane da tu budu sagrađene, već i time da na većini trgova vi sve manje imate klupa da možete da sednete besplatno, već morate da sednete u terasu nekog kafića i koje u stvari privatiziraju taj javni prostor. GTC ima taj kvalitet da ga u stvari, on je otvoren tako da ga je nemoguće napraviti da je isključivo bitno samo, da ga koriste isključivo oni koji žele da plate.